amukela valanderi va Zaka Mzala Publishers YouTube channel. Namuntlha hi ta languta xitatimende lexi nga humesiwa hi channel ya le ka DSTV leyi tivaka ku hi Moja Love channel 157, laha yi nga humesa xitatimende xa leswaku Pastor Israel Makamu va fane va yimanyana ku va eka migingiriko ya vona eka channel liya, laha mfundhisi a va kombela ku kha miroho aka wun'wana wa swirho swa kereke. Kandziyiso wa loko va kha va burisana na wun'wana wa timembara ta vona wu ta landzela hi nkarhi lowu nga heteki mbilu. Lava nga subscribe a hi ta kombela leswaku va subscribe mi tlhela mi hi kulisa hinkwako ku kula masayiti hinkwawo. Inkomu. Siyabonga. Teddy? Hello, Teddy? Naka uka manaka. Kereke tata utropa siyabonga mo. Uko kai kuba? Asistata sa pindile. Haya, simo natsoke katamo. Badaya kena una batleba bampona. We one more. Okay. Uto mfagere. I can't. Anya wana kako. Wawan tome. Uto mfagere. Ya ukupa ke. I did. Must never be like a Sunday. Okay, Shaba. Abora. Abora nganaka. No trouble happen.